bari bazi ko i Barcelona cyangwa se i Catalunya birangiye, ibigwi ni bikeya, igihe ni gitoya, nyamara izina rye rimaze kuba ikimenya bose, ryasumbye ibikorwa bye, igikundiro, ubuhanga akomeza kugaragaza mu ekipe ya FC Barcelona. Abenshi bamubona nk'akazoza ndetse nk'umusimbura wa Lionel Messi. Bahe ikaze nongeye kubasuhuza abakunzi ba The Flame 24 TV, nkuko maze kwimenyera muba mubana nanjye umunsi ku munsi Victor. Reka rero uyu munsi duse nk'abiganirira, twiganirire by'umwihariko nari nabateguriye uburyo twaza kuza kurebera hamwe. Hari umwana ariko amaze kuba mukuru, haciyeho igihe kinini FC Barcelona ibonye inyenyeri. Umwaka w'ibihumbi bibiri nibwo umukizigenza Lionel Messi yinjiye mu ekipe ya FC Barcelona, agiye kurererwa i La Masia i Catalunya muri Barcelona. Yahamaze imyaka 21 yose ari ku gasongero. Lionel Messi kizigenza, umukinnyi wa mbere ku isi, yatwaye ibikombe by'isi, yatwaye igikombe cy'isi ahanganye na mugenzi we witwa Cristiano Ronaldo w'i Madrid. Ariko ndakubwira yuko uyu munsi nyuma yo gutwara igikombe cy'isi, hanyuma yakaza kubaca impaka agaragaza karinde umukinnyi wa mbere ku isi, uyu munsi Lionel Messi akaba akinira ekipe ya Inter de Miami. Reka twigarukire Catalunya. Nyuma y'ahasezeye, bari bazi ko nta n'umwe uzakandagira mu nkweto ze, kubera ko yabahaye ibikombe, abahesha ibikombe byinshi bitagira umubare. Ariko by'umwihariko uwitwa Lionel Messi ndetse n'abakinnyi bagiye batandukanye yahasanze. Ubwo yinjiraga sezo ye ya mbere, yakinanaga n'umukinnyi witwaga Ronaldinho Gaucho, akaba ari nawe wamwintroduije. Ubwo Kobe Bryant yazaga kumureba i Catalunya, aramubwira ati niwe mukinnyi wa mbere ku isi. Hanyuma aza kuza kumusobanurira ko hari akana kamurenze kandi ko kazaba ka mbere ku isi. Hanyuma rero icyo yaje kuza kubakora byari amateka ibisigaye. Yakoze ibitandukanye, agaragaza impano idasanzwe. Ku myaka ye mikeya yari amaze kubatwara Ballon d'Or ye ya mbere, kugeza uyu munsi ahagaze Ballon d'Or, aricyo gihembo cyiza cy'umukinnyi wa mbere ku isi. Ballon d'Or 8. Izo Ballon d'Or 8 akaba yarazitwaye mu bihe bitandukanye ahanganye na mugenzi we Cristiano Ronaldo. Muri iyo myaka 21 igera nko kuri 20, umwe avamo uwundi ajyamo. Ariko ndakubwiza ukuri, uwitwa Lionel Messi yatanze ibitangaza, yatanze ibyishimo, kugeza naho bamwe bamwubakira stati mu gihugu cye cya Argentine. Uwitwaga ko ntacyo yashobora, umunya-Argentine akaba ndetse n'umunyagihugu cya Espagne, akaba yahisemo gukinira ekipe y'igihugu ya Argentine, ariko atayobewe ko yakuriye mu gihugu cya Espagne. Abo benshi rero banyuze i Catalunya, hamwe na Xavi, Iniesta ndetse na ba Busquets, bose bagendaga bahamya ko uwitwa Lionel Messi ari umwe mu bakinnyi beza ku mugabane w'i Burayi. Ariko ibyo ntibyagarukiye aho, yakomeje gukora ibitangaza kugeza aho atwaye igikombe cy'isi mu ikipe ye y'igihugu ya Argentine. Hanyuma aza kuba aca impaka. Bari bazi ko i Barcelona cyangwa se i Catalunya birangiye, iyo hataza kuba Antonella ngaze kuza kumubwira ko hari umwana witwaga Lamine Yamal baza kuba bafasha, baza kuzana ifoto Lionel Messi yahesheje umugisha mu bikorwa byo gufasha bya UNICEF. Hanyuma nibwo baje kumenya ko uwitwa Lionel Messi kizigenza yaje kuba aho umugisha umwana mutoya witwa Lamine Yamal. Lamine Yamal yaje kuba akomeza urugendo rwe
muri kariyeri yiwe ya football, dore ko Lamine Yamal nk'uko abandi bana bose bivukira na Lamine Yamal niko byagenze. Yavutse ku mugabo witwa Munir Nazlawi wari usanzwe ukora akazi ko gutera amarangi, ndetse na Sheila Ebana wari usanzwe ari umuseriveri mu kabari. Uwitwa Lamine Yamal ku myaka 3 papa we na mama we bari bamaze gutandukana kubera imibereho mibi, ndetse nuko bose bari bamaze kuba abimukira mu gihugu cya Espagne, dore ko uwitwa Sheila Ebana avuka ahitwa Bata muri Guinée Equatoriale. Hanyuma uwitwa papa we anafata nk'umujama we asa kuba avukira ahitwa La Hache mu majyaruguru ya Maroc. Uwitwa Lamine Yamal nuko ku myaka 3 ababyeyi be baza kuba batandukana. Ku myaka 4 aza kuza kuba ajoininga irerero ry'umupira w'amaguru. Ku myaka 4 gusa yari amaze kuba ajoininga ekipe ya Groenles aho mama we yari atuye, dore ko bari amaze gutandukana na papa wiwe. Mama we akomeza ubuzima ku giti cye, hanyuma na papa we akomeza ubuzima ku giti cye. Uwitwa mama we yari atuye Groenles, hanyuma papa we agatura ahantu bita Mata muri quartier yitwa La Cafonda. Hanyuma rero ari naho uwitwa Lamine Yamal yakunze cyane, dore ko mukunda kumubona arimo aracelebra abazi celebration yiwe, dore aho ngaho niho acelebra abashaka kwerekana nimero yo ku muhanda yakuriyeho kwa papa we ahitwa La Cafonda. Nimero ya 08-304 ifite ikintu sobanuye mu buzima bw'umukinnyi w'igihangange, ndetse akaba n'umwana muto cyane kugeza ubu ngubu muri ekipe ya FC Barcelona, utangiye kwandika amateka. Ibigwi ni bikeya, igihe ni gitoya, nyamara izina rye rimaze kuba ikimenya bose, ryasumbye ibikorwa bye. Uwitwa Lamine Yamal mu by'ukuri amazina ye nyakuri yitwa Nazlawi Ebana. Izi zina rimwe ni rya papa we, irindi rikaba irya mama we. Lamine Yamal rero nk'umwana w'umugisha baje kuza guhura n'abagira neza, dore ko ubuzima bwabo aho babaga mu gihugu cya Espagne ari abimukira, baje kuza kuba bahura n'abagira neza. Mama we yaje kuba ahura n'umugira neza witwa Lamine, hanyuma na papa waza kuba ahura n'umugira neza witwa Yamal. Nuko izina rya ababyeyi be bamwise riza kuba riburizwamo gutyo, ubundi yitwa amazina y'abagira neza bafashije ababyeyi be, ari ryo Lamine Yamal. Abenshi mwajyaga mwibaza impamvu uwitwa Lamine Yamal izina rye rikomeza kuba ryandikwa muri buriya buryo, ridashobora kuba ryatandukanywa. Murabizi ko abakinnyi benshi ashobora kuba yakwandika izina rimwe akunda nk'izina Yamal cyangwa akaba yakitwa Lamine. Mu by'ukuri muri rusange kariyeri y'umupira w'amaguru yaje kuba itangira, ariko hagati aho n'umwana wavutse ku itariki 13 z'ukwa karindwi mu mwaka w'ibihumbi 2007. Ku myaka 3 ababyeyi bari bamaze kuba batandukana. Ku myaka 4 aza kuza kuba yinjira irerero cyangwa se academy mu rundimi z'amahanga Groenles, aho mama we yaratuye ndetse akomereje akazi ke gasanzwe ka buri munsi. Hanyuma ahitwa La Toreta rero niho yatangirije impano ye yo gukina umupira w'amaguru. Nkuko ababyeyi be rero babanaga ukubiri, yacishagamo akajya gusura na papa we mu gace kitwa La Cafonda, ari naho yakomeje kuba akunda cyane. Iyo ubonye ari guserebura nimero 08-304 isobanuye ikintu kinini mu buzima bw'umukinnyi wa mbere ku isi kugeza ubu ngubu, Lamine Yamal akaba
ku myaka 4 yarajyaga ajya gusura papa we, akaba ari naho yakuririje impano cyane yo gukina umupira w'amaguru. Ku myaka 6 yaje kuza kuba agana mu kademi ka FC Barcelona. Aha muri FC Barcelona yamaze umwaka wose ari mwigerageza, hanyuma 2014 nibwo yaje kuba ahabwa umwanya mu ekipe y'irerero rito ry'abatoya La Masia, yinjira gutyo akomeza gutyo umwuga wo gukina umupira w'amaguru. Lamine Yamal nk'umwe mu bakinnyi bamaze gukuraho uduhigo twinshi tugiye dutandukanye, kubera ko n'umukinnyi wabaye mutoya, n'umukinnyi wabaye mukuru mu ikipe y'igihugu ya Espagne ndetse no mu ekipe ya FC Barcelona. Lamine Yamal yazanywe n'umutoza Xavi Hernandez ku mukino we yatsinzemo igitego cye cya mbere, byari ku itariki 29 z'ukwa 4 2023 ubwo bahuraga n'ekipe ya Real Betis. Aza kuza kuba atsinda igitego cye cya mbere muri La Liga, aba umukinnyi wa mbere mutoya ubonye igitego mu irushanwa rya Espagne, ari ryo batazira akazina ka La Liga. Yinjiye mu kibuga ku itariki 20 z'ukwa 8 2023. ubwo yari yinjiye mu kibuga yasanze n'ubundi ekipe yari yamaze gutsinda ekipe yitwa Cadiz. Ekipe yitwa Cadiz bari bayitsinze igitego cya Gavi ndetse n'igitego cy'umusore Robert Lewandowski. Nubwo nguko umwana atangira gushyira ekipe ya FC Barcelona ku mugongo, iyobowe n'abakambwe bari kuganiza bukuru, harimo Wesley Szczesny ndetse n'uwitwa Robert Lewandowski. Nuko umwana nyuma y'iminsi 8 gusa yaramaze guhabwa igikombe cy'umukinnyi ukiri muto ndetse umaze kuba yakitwara neza mu minsi 8, ndetse mu minsi yakurikiyeho yagiye atsinda ibitego bigiye bitandukanye, nuko atangira kuba icyamamare gutyo. Ese Lamine Yamal yaje kuba yisanga mu ekipe y'igihugu gute? Lamine Yamal yaje kuba yisanga mu ekipe y'igihugu, hanyuma La Fuentes nk'umutoza mukuru w'ekipe y'igihugu ya Espagne aza kuza kubabwira abanyamakuru ati nta kintu na kimwe mutoza, ni umukinnyi mwiza udakeneye ko umubwiriza, udakeneye ko umubwira icyo akora, nyamara abenshi babonaga atazabishobora, niko kuza kuba akora amateka, aza kuba ahesha ekipe y'igihugu ya Espagne, aza kuba yihesha igikombe cya Euro mu mwaka w'ibihumbi 2023 ubwo FC Barcelona yatozwaga na Xavi Hernandez. yaje kuba atwara igikombe cya La Liga mu mwaka w'ibihumbi 2023. Nyamara muri rusange ibyo umwana mutoya nka Lamine Yamal yaramaze kuba akora byari ibintu bitandukanye. Nyuma yo kubaka amateka ndetse no gukomeza icyizere mu bantu bagiye batandukanye, dore ko uwitwa Zinedine Zidane yarebye umupira ubwo bakinaga na Inter, aza kuza kuba avuga ati kuva navuka mu mateka nibwo mbonye impano, nibwo mbonye umukinnyi utwara umukino uko abishaka. Nuko benshi batangira kuvuga ati ariko Suwi Madrid we ateje mate, ariko niko byari bimeze, kubera ko no mu Butaliyani uwitwa Inzaghi umutoza wa Inter de Milan yaje kuba abivuga, aravuga ati iyi ni impano igaragara mu myaka 50 yonyine, ntago nari mperutse kubona impano imeze gutya. Uko gukomeza kumutangarira niko umwana mutoya ari kugenda akora amateka. Nyuma yaho iyi sezo rwose navuga ko ari sezo ye yuzuye, umwaka we wa kabiri mu ekipe ya FC Barcelona yaje kuza kuba ahesha ekipe ya FC Barcelona, ayihesha ibikombe bigiye bitandukanye, akaba aciye agahigo yuko muri sezo ye ya mbere, navuga ko ari ya mbere yuzuye, babashije gutsinda ekipe ya Real Madrid ibitego 16 ku bitego 7. Aza kuba afasha ekipe ye kugera muri kimwe cya kabiri cya Champions League bitari byarigizwe bibaho na rimwe
umwana muto ungana nka Lamine Yamal ku myaka ye 17 aza kuza kubafata ekipe ya FC Barcelona ayishyira ku mugongo we, ayigeza kimwe cya kabiri, ayihesha igikombe cya shampiyona, ayihesha igikombe cy'umwami, aza kuza kuba ayihesha na Copa de l'España. Igikundiro, ubuhanga akomeza kugaragaza mu ekipe ya FC Barcelona, abenshi bamubona nk'akazoza ndetse nk'umusimbura wa Lionel Messi. Nkuko nari nababwiye, yakomeje kuza kuba ashyira hamwe ibintu byinshi bigiye bitandukanye nk'umwana mutoya. Tekereza nawe ku myaka yawe 17 uyu munsi aho wari uri. Ubu birasekeje kubera ko ushobora gusanga naho wari urutahibuka, nyamara Lamine Yamal akomeje kuba yakandika amateka. Nyuma yo gukurira mu buzima butari bworoshye i Catalunya, FC Barcelona ubwo yamufataga ngo imushyire mu irerero ry'abatoya La Masia, yaje kuza kuba imufata imushyira mu irerero ry'abatoya, imuvana muri bisi yamutwaraga kubera ko Lamine Yamal babonaga umutekano we utaruhagije, imushyira muri FC Barcelona, atangira gufatanya ishuri ndetse no gukomeza gukina umupira w'amaguru. Hagati aho ngaho mu minsi 8 ye ya mbere yahawe igihembo, ariko ntiyabasha kujya kugifata kubera ko uwitwa Lamine Yamal yari afite ishuri ndetse afite n'ikizamini atagombaga kuba yahusha uwo munsi. Nuko nguko umwana mutoya ku myaka 17 bitewe n'igikundiro ndetse n'ubuhanga agaragaza mu ekipe ya FC Barcelona, ekipe y'abashesha kanguhe iyobowe na Robert Lewandowski ndetse na Wesley Szczesny, umwatabi bakunda gutazira ko agatabi kamunaniye kukareka ubwo yari yiviriye mu mirima ndetse avuye no kwihingira utuntu twinshi mu gihugu cy'iwabo. Ariko burya ngo ikimana yakugeneye nta hantu kijya. Nuko nguko umusore witwa Lamine Yamal akomeje kuba yakandika amateka mu gihugu cya Espagne. Hari abenshi bakomeje kumugereranya na Lionel Messi, ariko Lionel Messi ku myaka ye nk'iyo Lamine afite ni umuntu utaragiraga n'ikintu kimwe avuga. Iyo hataza kuba Antonella umukunzi wa Lionel Messi, n'uyu munsi nta muntu n'umwe Lionel Messi yari kuzigera agirira icyo abwira n'umuntu n'umwe, kuko yari umwana uri shy, atavuga. Ibikorwa bye byinshi bibera ku kibuga cyangwa se ku itapi y'icyatsi. Ndakubwiza ukuri ko uwitwa Lionel Messi ntabwo ushobora kumugereranya n'uwitwa Lamine Yamal. Lamine Yamal ni umwana akenshi mwaragiye mubibona aho bagiye batwara ibikombe. Ejo bundi yagize gutya yambara filme ebyiri ubwo batwaraga igikombe batsinze ekipe ya Real de Madrid ibitego 3-2. Nyamara uwitwa Yamal bitewe n'icyizere yigirira, yavuze ko umutoza Xavi Iniesta yamubwiye ati ibyo uzajya ukora byose ujye ugumya wishimye, nibwo uzajya ukomeza gukina umupira mwiza. Ariko abenshi bakamugereranya n'uwitwa Neymar, bavuga ko bitewe n'ukuntu yimiriye abantu ndetse n'uburyo agenda asuzugura abantu bitewe no gucenga ndetse asuzugura abantu mu buryo butandukanye, nibwo yifashe abantu benshi batangira kumuhura. Nibyo ngibyo nabateguriye ku mukinnyi Lamine Yamal ukomeje guteza ibibazo ndetse no guhangayikisha no kwibazwaho mu bantu b'abanyamupira mu isi y'abanyamupira bagiye batandukanye. Uwo nguwo niwe Lamine Yamal. Lamine Yamal nabateguriye uyu munsi ni uwo nguwo. Ushakeneye byinshi kuzamenya mu kiganiro cy'ubutaha, nzabategura ikiganiro cya kabiri. Nyemerera nsoreza ahangaha ikiganiro cy'uyu munsi. Nitwa Victor, mukomeze kugira ibihe byiza naho ubutaha. Ciao.